Dobrodošli u tutorial za ubacivanje teksta i fotografije u WordPress post. Nakon što se ulogujete u svoj WordPress sajt na stranici koja će izgledati ovako, otvorit će vam se stranica sa dashboardom gdje imate sa lijeve strane mogućnost da nakon što hoverujete iznad riječi post, kliknete na Add New ili ovdje iznad New, kad hoverujete možete da kliknete na New post. Nakon što ste to uradili, otvorit će vam se stranica koja izgleda ovako nekako. Mi dajemo uputstvo za ubacivanje teksta u osnovnom defaultnom editoru, pa ćemo kliknuti na ovo dugme Use Default Editor. Nakon toga, prvo ovdje gdje piše Add Title stavljate glavni naslov vašeg posta koji će se u ovom slučaju zvati samo naslov. I potom sa desne strane možete da štiplirate ovdje gdje piše kategorije, kojoj kategoriji pripada vaš post. Da li je to tekst vezan za biznis i marketing, dizajn, održavanje, WordPress ili slično. Mi ćemo staviti ovdje WordPress i postaviti Feature Image za početak. Feature Image je glavna slika vašeg posta koja se postavlja tako što kliknete na ovo sivo polje Set Feature Image. Nakon toga otvaraju se slike koje se već nalaze na sajtu, ali mi nećemo koristiti neku od njih jer su one već ubačene u druge postove, nego ćemo kliknuti ovdje na dugme Upload Files, što znači da ćete da uploadujete file, odnosno fotografiju sa vašeg kompjutera, klikom na dugme Select Files. Tu se otvara prozor sa mjestom gdje ste sačuvali sliku. Kliknite na jednu fotografiju, na dugme Open, sačekate da se uploaduje i ovdje vidite sa desne strane piše opis slike, kako se zove, koje su dimenzije i potom dole u dnu desnom Set Feature Image kliknite i ta slika je postavljena kao glavna slika za vaš post. I nju vidite ovdje sa desne strane. Potom idemo na glavni deo, stavili smo naslov posta i sad počinjemo da kucamo tekst. Preporuka je da imate unapred otkucan tekst u Wordu ili bilo kom drugom tekstovnom editoru, da je sređen i da bukvalno samo kopirate pasuse i ubacujete u WordPress. Mi imamo naprijed pripremljen tekst. Kopirali smo jedan pasus i ovdje imamo sa strane dugmence sa znakom plus. Kliknete na njega i birate paragraf, nadnaslov ili fotografiju. Mi ćemo prvo da stavimo običan pasus, klikom na paragraf i kopiramo ovaj tekst koji ste malo pre vidjeli da smo selektovali. Zatim, ako želimo da dodamo novi pasus, pritisnut ćemo Enter i ponovo će se pojaviti znak plus. Opet kliknemo na njega, izaberemo paragraf i iskopiramo drugi pasus teksta. I ovdje gdje je kursor, samo CTRL V i tu će opet biti iskopiran novi pasus. Sljedeće što želimo da dodamo je jedan podnaslov. Ponovo kliknemo Enter, pojavit će se opet znak plus i sad treba da pronađemo ovaj znak da piše heading ili ako se to ne pojavi ovdje u ovom prozoru, idete na dugme Browse All i sa lijeve strane u prvom bloku pod nazivom tekst birate heading. Pojavit će se ovaj prozorčić gdje piše H2
To je oznaka za podnaslov. Nemojte mijenjati, nek uvijek bude H2. I sad bacujete već vaš nadnaslov kako god da glasi. Mi ćemo staviti samo ovako nadnaslov. Posle nadnaslova želimo, na primjer, da ubacimo fotografiju. Ponovo pritisnem Enter i opet klik na plus i treba da pronađemo image. Ako ovdje nema image, browse all i sa desne strane ispod ovog dela gdje su tekstovi, ovdje su medija mogućnosti, možete znači da ubacite sliku, galeriju, audio, snimak, video ili nešto slično. I ubacujemo image. Klikom na image, otvara se prozor gdje piše da uploadujete fotografiju ili da izaberete neku iz biblioteke koja je već dodata znači na vaš sajt. Mi ćemo sada da izaberemo sliku koja je u biblioteci već. Klikom na Media Library i stavit ćemo fotografiju ovo. Kada smo kliknuli na nju, pojavi se ovaj plavi prozor koji obeleži da je ta slika izabrana i onda skroz u ovom donjem desnom uglu ima gumbu Select, kliknemo na njega, selektujemo ga i evo fotografija se pojavila. Kursor ispod fotografije označava mjesto gdje možemo da potpišemo fotografiju, da napišemo kratak opis šta je na njoj i da se to vidi u postu. Mi ćemo samo da napišemo ime i prezime žene koja se nalazi na fotografiji. Pitanje je Marta Šibešćan. I ispod fotografije dodajemo još jedan tekst. Kliknemo smo na Enter, pojavljuje se ponovno ovaj znak plus. Izaberemo paragraf, iskopiramo paragraf i ovdje ga bacimo. Sa desne strane kliknemo na post, provjerimo još jedan put da li smo obeležili koju kategoriju pripada ovaj tekst, da li je postavljena glavna slika teksta, to je sve urađeno. I nakon što smo to završili, idemo na dugme preview da vidimo kako će post izgledati kad bude bio objavljen. Klikom na preview, spuštamo se dole na preview u novom prozoru. WordPress sada generiše kako će izgledati ovaj post. U ovom našem primjeru post je napred dizajniran, pa ima onda ovaj okvir, sličicu, ispod ima još neke tekstove, ali nas zanima ovaj deo koji smo mi sad unijeli. Znači, pasus, slika je bila potpisana, fotografija, nadnaslov, dva pasusa i glavna slika koja se pojavljuje na početku i naslov koji će se pojaviti iznad glavne fotografije. Ukoliko vam se nešto ne dopada, na primjer ovaj nadnaslov je logičnije da stoji na primjer ispred samog pasusa, to možete promijeniti tako što ćete se vratiti tamo u defaultni editor. Ovu stranicu zatvorite i ovdje nađete gdje je nadnaslov. Kad kliknete mišem na njega, ponovo se pojavi ovaj prozor i imate ove dve strelice gore na dole. Mi hoćemo da pomerimo ovaj nadnaslov da bude ispod ove fotografije, a da bude iznad ovog pasusa. Znači kliknut ćemo na taj tekst i kad se pojavi ovaj prozorčić, spustit ćemo strelicu nadnaslov ispod. I sad ćemo pogledati ponovo da nam se to sviđa, opet klik na preview, pa preview u novom prozoru i sačekamo da WordPress generiše izgled ovog posta.
Znači imamo naslov, imamo glavnu fotografiju, imamo dva pasusa teksta, imamo jednu fotografiju koja je potpisana i onda imamo novi naslov i imamo ponovno paragraf i time se tekst završava. Ovo je sad zadovoljavajući izgled, gasimo taj prozor, a ovdje sa desne strane u glavnom uglu treba da kliknemo na dugme objavi, odnosno publish. Kad ste ga kliknuli jedan put, WordPress će vas pitati da li ste sigurni da želite da objavite. Ako jeste, ako je sve u redu, hoćete da objavite tekst, kliknete na to dugme publish i sačekate da WordPress uradi svoje. Potom u ovom levom donjem uglu vam se javi poruka da je post objavljen i možete ovdje da kliknete da ga pregledate. Ako ne želite da ga pregledate, želite da se vratite nazad na onaj početni prozor, kliknete ovdje na znak WordPress u gornjem levom uglu i on će vas vratiti na stranu gdje se pojavljaju svi trenutno objavljeni postovi na sajtu. I evo ovdje vidite vaš tekst koji ste upravo objavili, ima naziv, naslov